Yes, amazina ni MC Mashweko. Nimbakunda munonga mwebare kureba kandi mwebare kutagira mwebare following Nkore Media TV kandi program nekibozi nimbande newe nimbayine kuretera buri kimwe ebije mu industry kugambira abeshongozo batari bamwe na nemboze zumwe n'amakuraga magara kubagabire ho muyangadi hano Uganda kandi nahereye hanga okwega muntu kwegesa abamagara nebindi byona kumanya kufumbuye hangadi Uganda bitu ahani mbanza kubasima mwebare kutagira kwagira Nkore Comedy kandi mwebare mazimo mu rukora no murungi na munonga abantu bita bari mu Western bari mu Central bakadama basekadama message ntuzireba mwebare followinga MC Mashweko kwa TikTok Facebook YouTube kandi mwebare followinga na Nkore Media hona Facebook na TikTok rizoba nija nekibozubozi kirya cyamani kandi nyineho umeshye wanjaha ninga sho muntu unabaretera mutwe mureba omar kunta isoko konkatu de atezona nyina mukwatamu bazora msi abantu bantumwe mwebare kureba Nkore Media TV mwebare mnonga no kutuhagira mutebwa kutusubscribinga mukatore karukundo ate mutebwa kuzahariya ha channel yito ya Nkore Comedy mukasubscribinga ahasigara mwebare kutukunda mnonga amazina ndi Joanna. Yes, Joanna nakwakira webare buzima biti Joanna no zarankai kabari Riwa kabaro mbasumani esumani nawe no wa ntunga mu rubare so rubare kabare nitwe bamwe atimba mu bamwe Joanna hari hashongemwe igizire na munonga neba aha abana babishiki so nce nana ngo tuganireho izire neba abana babishiki abishiki no manya tikomanye kizobe kibaro no shanga mu shitafutina sirimu nati nenda kongosha ngatafutina sirimu tinkumanya abwaje ekikuretera mnonga itwa abishiki ninga shaba cyara kutina enda kukira sirimu abwenshonga enda okwezi kwarabaho ninga emyeze ebiri yarabaho of course nimba mwine kureba results akikorwa kiturugire gukora konka sirimu oba myaka ebiri oba myaka 3 nebeta keyorekire mbwenu tutina munonga enda ate eri kumara na myezi mwenda ikarugaho turemwa kutina ate sirimu yo kumara nayo obwire bwa konga shaho aho ntakucyekirime hati nyuka ni yata trist nango mukati ahubwo and yes enda nerebuka konka bwere kurebuka yo amezangahi nubasa kugezara ugumizemo nubo kwanosho mugumizemo gari cyo mwishomero konka sirimu nindwara kandi no basa utareka konkano basa gukora kuba magaragaho kandi obwire bwona waba no kimanya sirimu nimbasa kugishereka naza hariyo mu irwaro bakancebera bakashangana sirimu nimbasa kutandika ARVs utakimanyire nabwe nkutura utakimanyire konkenda emyeze ebiri tekaraba batakamanyire nti Joan yagirenda nintandika no kutanaka nintandika kwange ebintu ebimwe nintandika kwanga kuzomba bantu abamwe nintandika kuba rude kingambaho wena hinduka mbwenu na neibondo nintandika koreka mbwenu umumanya nti ninenda ate ekyo mukisha mubi emirunde mingi abana babishiki nibatwara enda eyabasigazi batari willing to take or the responsibility ntabashija bakufuna they are not responsible. Yes, haromwese abena akundana no mujo so kare batwire mu relationship kumara obwire konka bataka meetingire mbona omeshabe narga kazo omusigaza benarga side za rubare okumba asumano uko hati bisha bajyango reka tu meeting ho murundu mutureba ne first time mbona kubizire bajyango reka tu meeting mbara ahujya ngo mushabe na kisoma kandi inabaziri kandi arikutina kugira ngo yazo omusigaze nabasa kumukwatirayo naro musigazi nawe yareba kuza kurgaha kuza rubare naho harahari yajya ati reka tu meeting mbara niyo town eturi hagati kandi town yamani so bija ba meetinga kubahikiraho bazo mu room kubahikira mu room ekibakozire omushyamye ati nkiriyo nenshoma so mbone kinane kushaba ninye nango tukoze so pira
ninyenda akagamba obujuma ninyenda tukozesa obujuma so omusigazi yagenda ningira ngo obujuma kata kubumanya shuware kata kumanya n'ubujuma ki takumanya ki ne wakatakazaga byebyo bintu byo kuza kujya kunaza kugura ubujuma bukutambira omukazi atakagirenda so woki yargira akahirwaro yagambira omudokita yamujatiwe mboneraho obujuma bwa arisaza obumpereze aho kata kumanya izina lyabo yati mpereze obujuma bwa arisaza konka kahine munywana we yabize yamya tazo bwa arisaza nabwo ngwanda kweshanariza ko ubwenda obo kumera yashaba obujuma obo yabutaruka cyangwa umushina wakata kumanya ako kari mwana wishemero yamyatete okay atobujuma nubobo mbere niyo bumere omutandikana abumere ati ninjya ukabutakarengera ha omutakarengera mutaka mu kifuba omojo kuri yawa miru minja ka yatandikire kikugo cyarigiremo omushi bahendera bamupekere isho nishomere yaragamo mbeno ati abishinkabo ningashi abantu nkabo relationship erenkejo mazima no gihabura hoki ekyo kubanza omwana wo mushiki it's your responsibility, you're responsible for your body and your health. Omushija atari responsible no mushija responsibility yeye eriya mubiri gweye n'amagara geye mbwenu iwo mwana wo mushiki ningo mucyara ryokwe omushija tuwakugura emergency contraceptives ningashi emergency pills tibakuzeteza ulcers nibazeta emergency pills and emergency pills ezi omushija takazimanya iwo mucyara ari kuzimira ningo mushiki ni wari kuzimanya ni wari kuzimanya mbwenu omwojogu tukamchwera rubanja because nawe it was his first time na pills atakuzima nawe bakazimugambira bakamugambira ombazi neyogwa alsa akata kuzimanya nawe okay nano mwishiki wenka akata kuzimanya mbwenu omwishiki leka tureme kuchwera omwishiki rubanja na no mwojo tukuza kumchwera rubanja kokano vunanyizwa bwo mwana wo mwishiki okwe na no mucyara kumanya nice kikumukora ateti buri hamwe ho kugura emergency pills ezi nti ni emergency pills still ni bakogogwa ulcers bakubiye biyentezi ni emergency pills omwana wo mwishiki wakugura ombazo gwa emergency pills za pharmacy recognized by the government. Ekindi hariho pharmacies ezine embazeri expired omushiki nabasa still kutwarenda yagura ombazo guri expired so check on the leaflet ningashi akaboxi ningashi amubazo gwo gwenyine orebe expiry date ya emergency period ekiryo mu 2025 ninga eriyo mu 2026 ninga eriyo mu 2024 na nekindi wareba expiry date eri hihi haro kushanga nti wayegita no mushija kibanza expiry date ya piru ne expire ngo mu kwa kabiri awo manyanto ine kutwara because hariho just ka difference ko kwezi and we are not sure ntombazo gwa mazira shelf emyaka eshatu ntini gukikora ekyakandi orugire na expiry date waiza kuchebera leaflet manyanti butiburi hamwe ntinogura ho mbazo hari wabine counterfeit drugs ezeze ziri fake yes abona bobaro mwana naza Kampala na shubura ka postina ninga postina maana gono mbazi gwa emergency na kareta na kareta kumbe ya leta akachipuria bana kubakorera kuri ya Kampala no kutwarenda so abana babishyi it's your responsibility nkakuori responsible habutatu funge ndwara ya sirimu ninga kutwara endwara ya sirimu nikori responsible ate butajirenda because abashisha binji they are not responsible men bo bari yawo bo kwabura bakakusiga niwe ninge yes icyo kiryabisha abo ku muntu umusini wo rukono utambira amagara gawe kandi omushisha akaiza kutweka mukikwa mburize bajya ngo mwishikinote kwa kumutwara yayemera yabuza yajati obuje nguntwara mushimuka munje mamunonga omuntu warugaho karire mu hoteli esani warire ho nogenda nayo bajya ngo esani no gisigayo kashati nyo kundabe naririreho esani hataragisigirire esani ye abacho barukuza kunje mesani ngugende nesani ya hoteli numwenda kugoma yone kine kinkwenda kubuza omusigazi shwara umuntu mwaraga amazo ninyana ko mwaraga amaza omurumu no mushiki wajwara kondomu zawe ninga shopira bwa bubiri kwerinda
kishikire waheza mwarwo mu kikorwa cyanyu kugaruka kagendo kaza kwekebeza. Okay, reka nyongeserezeho na sowani yiwagira nti esowani neba eriye ya hoteli but tomorrow still sowani niyo rayetenge kuriramu, so it's your hati nubakora hitanurani, which is okay, you're going to go back. Ono mushana wabo takuzagara ko musowani ejo, don't take responsibility, but if you're going to go back and eat from that plate, it's your responsibility niwe amagara go mushiki aninga shage sowani nigagari yaganyo babiri nicereka ngo muntu waza gukora etyo namanya ati hotel ejo tinshigaruka kuriramo. Okay, yes. Kare twaza party yakapira wagira nti yo muntu yabaju omuntu waza ropira bwawe bibiri okemeruka mukaza mu kikorwa cyanyu n'umushiki wawe ninga sho mukaze woyene ona nicyetagisa kugira ngo ukora arigeyo ugaruke uzahirwa ruze kukebeza. Yeah, there is a possibility. Hatshikangu buzaho amateka gaka atakapira ho nakaba kagira mu gashuki. Manya akapira ako we don't rule out ntikari 100% effective nabo nibagira ntika kubakari 99 but mu real life oku realistically kakubakari actually nka 85 effective. One kaka 85 hato rode ni manjure bubiri. It's okay na wabo it's okay na wabo jwire bubiri wasugitana nizirenga no muri igana wagita 85 plus 85 no bajure ngachikumu nkagaruzo. Okay, abwenchi no basaku as you, it's your responsibility. Iwe no basakureba nti this condom eri effective ninga shi watawo bubiri nti tokwetenga kugenda korachi kugenda kwekebeza, but there is a possibility nti condom zezibiri okazigura mwe iki okazigura omu amanyaza limanzi gagende ate china ndakuchenga yanda niba ne position tweka kwa position yo okazigura omu mwanya gw'umwezi kondomu ibiri. There is a possibility nti zikaba zitine standard nungi no kimanyecho. Hariho possibility nti they made a manufacturing error na no manufacturing nitukora errors omuchebe gushohora mu kifo cyo kuba straight gugonda maguti konkati wotachichenga, so na condom ne basa kugondama ahasigaro rugwemu condom ne basa ekindi ne basa ekindi ni ekondom yenyini ne basa kweshangwa eri mwaka turi otachimanyiri and zone ibiri it was a factory error. Zone ibiri zikija zineki tokubanza wagihuha mushi anga akigumire nimba muri ya speed baza wagicekinga abashisha bingi nimba muri ya speed mbwe necyo timukukikora at least namanye ukabire ninjera nti abashi abakukora condom bije batukoreho still nabo akakuzikebera umuntu waheza ngo kukigura ati obazoka na game ojinagemu baje kajya kati ejefiri ninga kajya kaguma kahune mama teje huriri nkako kwata akariwo kutu akantu kutubandishoma mu secondary mu science litmus paper but korere yo litmus paper ya condom normal litmus paper ni batugira wajito mu liquid soap kareta aka brown ne koreka anti caustic soda yabanyinji hato yo ochendeza hamaniga caustic yahinduka kakoreka blue litmus paper ne yoreka anti sabuni yawe eriya mutindo hati stopping, so twafuna ka litmus paper aka condom obundi tukaganyirwamo hata kantu kako baba katutera shwari omuntu ikintu nikibonera konka bitanija abantu twerinde abo kuba akantu ako keyongere akakoko so keyongere kandi mazima abantu baba kutagira bakugira ki twahura muri no mugumana umugenda tuba kitari ikintu kirungi twine kwegesa kandi okashanga birinke biri kupfa busha
kora re program eji gire cyo wayigamu kuma amagara gawe wabo kwa amagara gawe nigaba kari amagara gawe cyamagara ganje so nyowe naye hayunkije nkanye ngakugira nti yone reka kukora ikinteki reka kukora ikinteki shware nimba ne ntambere iwe kugira ngo ninye kire kwa kisasize kureka nimba ne ntambere iwe mwene iwe endera orukwendera nobahereza buhabuziki abantu bakukira kuzombe ko ronke ibyo nobahabuziki. Okay, ndi kwendera nakusima by the way ku hosting aterezo yo wantu abajeje wakabari ayati yonde wakiro ati twayigitiro murimba ahandi mwe bare kugira Nkole Media TV mazima nitusima za comment section yitwa hansi ni wobe wone kiwahabura ha bintu bya rukundo na nokoze sakondo kibuze cyane cyo ndakibuze obuzeho echa kandi abantu twerinde HIV is real na nenda is real nikibi mnonga kuzaro mwana otetebekanise it's not good ate nikibi mnonga kuzaro mushija atetebekanise zo mwana that man is not worth a baby. Nyo ino wabe nandango size mche wabe nanda awambire ngo mutekenye n'imyaka 17 myaka 17 kandi icoma atoro ko mwishomero ko marumo stamu yone ikagitoro ko mwishomero kuko nagire kushanga nashanga ka tekirundi ejo gestari yo naenda ngo ambeherere kugira ngo kana amangu nyine heri nebinte binyineho ninjye kana koza abantu bingi so yamanya ngo abantu abo yabe nakoze sa ninye nabere nyine hebintu so ati yagenda yayena ngo akoze senyowe abarinye yaza kusoba henda hata nikyo rwano umuntu nakusoba nko umwana jabona ari kureba nkama. Okay, mazima amasheko, thank you so much. Ntwe kanangiriza be responsible. Yes. Magara gawe asigara izo barungi ko kamutebwa ate kuhereza kansara witwa Karuru. Kansara ba mwizi mazima abantu ba mwizi ntubashaba tubeshengereza kansara LC5 umwine 2026 2031 ni Ronald Amutwire batarengaye mbone hatakarge nko muntu nimanya ngo mbururu politics harimo abantu abari kutekamo kuza mu just kubatirira ubururu bw'abantu aza abantu abo ninyenda kubagambira ngo umuntu akaruru nabatire mu senteze kubona abantu abo ningashina atirimo bwire bo kuza gukora abantu aba kumahagera so iyo umuntu mazima tushemerire kwimuka nkiwe ukazumukaruru ko muntu ukagenda urukari batirira urukugamba ati nanka no muntu mubi ningashari ati nati ningashira kiti nikibashire ikintu kibi so mwerinde utakije kushanga bakukomera umukaruru nkaka kandi kikabe ikintu kibi bitahanda asigara mu kwenda ne mutwene mwena ko babakore byona Ronald Amutwire bataringa yamuhira karuru nuwari kwisha kuba nabasa kubakora mwena bari umaye siga abantu ba mwizi mutakaye bomazuma tikinga utakaronda DM swaga ballot paper no ngomo turabatse namanyangu gatiretse no itakaje wani ningashika jowaneta hatkongo shanganira yisine rutunde na mostre nkabanze itokucha kwa turi social media hato muntu kiza ballot paper shangara kuronda jowanari ngakanta kumurego ngo shangana bakwetanga cyasimire hato muntu akumanje cyasimire ogurero no wakaye nareba ballot paper nareba cyasimire na no afutero nakasumu nti DM swaga kanta kurevizi wowe afutero nakasumu gataro atati iwe kwa ballot paper ko taro kaninde bo cyasimire na no boye simire nawe bitibiki ekishano cyo muntu nkibacho harimo abantu abakuru most nk'abakikuru buno rati bakugendera naki nagendera izina gakura nkizina bamugamba ngo ni dieri kandi nitushabana abantu abafite zo bururu nimwe umuntu yaje ati nyina afite kingogo dika kumubiyo kaje tunubu numango harimo abantu rukushanga amazina garoretse yije atakumara kushoma ametkonga se ati nanka Ronald Noah ametaza Ronald Noah kumbe Ronald Noah amuteka ngari James batwere kansara witu akaruru ahasigara abasekorera mwizi mwe bari munonga mazena ne MC Mashweko kandi nankoze na Bright AB nankoze na Asman of Savage the man of all seasons no nango menyine kandi program ne kibozi rizo unambaretire ya Joana kandi nsakumantuengerayo interviews zabeshongoze nsakuba zikora kimwe kandi nimwe abariyo ko barkwenda ku mu industry mutakafayo asagara gumano watching Nkole Media feel Nkole